अस्सलाम वालेकुम नॉर्थ ईस्ट विंडो दगे ना लौजब वीडियो मचा सिमा मौलाना अताउर रहमान प्रेसिडेंट AMUC की महा की बयान नि असी अखोई मणिपुर इमा लेपाक करम तौरगा अहलमन्ना ब्रिटिश का लान तौनकी थवाई के कत्की असिगी मरमदा माना वारिलिजम नि हिस्टोरी हानगी ममांगी अदु आई आसा थमजै आईगी वीडियो से अपल पीबीरक लोय हैना अदु मयाम यंगमिनसी तामिनसी महा की वीडियो महा की हाइजरिब बयान से मयाम असी अखोई चाउखलैबा आंगांग हौजिकी लारिक तमखलैबा सी यामना खंग दरकार नि यामना खंगबा दु करी मोंगदा अहलमन्ना मथवाई कतखी देश की दमकता स्टेट की दमकता असी पुनमक याखोई तामिनबा यामना जरूरी नि मखा ताबा वीडियो सी यंगमिनसी मयाम पुन्ना आई सिंग नायगन बमिनी का अंत की दबे मिने से मणिपुर की मैतै सिंग से आई कोई अदुक यामना नुक्सीना लैरबा सिमत मथमो याम पिकेबा मखोई से आई कोई गिनी मैतै गिनी तौदन लैबा सिने बाई कोई चाकु से इखोई की पुशेर सादुदी मंगत खिदबराबा से पलेन की लाई मनाई की चिंदा लैरबा कब्रस्तान दु इखोई ngरang हलवाई ngोंग मरक चलगा इखोई जियारत तौ जरूरी ने इखोई प्रेसिडेंट मांग थारगा अथोपम की लानफम सिददी मणिपुर की पांगन सिंधु ngak खिदबराबा मणिपुर कन्न होनबदा ngasi makhoi na sukha tha banati koi se sukha tha daba khangsu gangaroi ibe mai bungo pungning yam nung sibwani khangaroi marang di na khoi ki larik ta hapi dreba makhoi ta hap tre lai khreba ining thau leise masana da upna di function gar da haibadi tai manipur pangan gi history angang sing gi textbook ta hap ka do ni haibe se hai yam harawe icha isung sing gi khangani ko no madena hap ka da suman de aduk ki mabuk phatti moi se asidai da sahi kinare na sari sida mi mangane phasi an do charai rum na ga du ki ningang tek logi de ma koina iba pangan namati mai tai tat na ba thana ba yar roi da ba inuing thau du na yum nak sagai piram ba bane na koi ni koi pata to pan never oi roi da bani ngasai mamang da hai kare mani pata ngasi phau bada manipur da pangan na tarak pata ki ngasi phau bada manipur ki integrity thugai ba pangan na never taudri matung su tauroi manipur ngak ba dekho tum yamin nagani adu nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd ngasi asum laba akhoi gi pangan khunai gi oina puari oiragadaba yamna moru oina sangai phangge habatare embrace na sinbi ba laibak ning basingi ningsing thoram palan patriots day munnatasi angang sing munnatasi hujik taba nungai ba matang yorani asigum laba function asigi thoram mapu biri ba embrace ki president ahli bungoi kai khumla jari loina na gosh of honor ki asonda lengsin biriba amadi research person oina lengsin biriba punmu kai khumna jari loina na mamangda lakpiramba ofam thambiramba kendra sigi honorable MLA kai khumna jari loina na mangda lengsin biriba tangkhra ba manipur pangan gi mapari sing yamna tangkhra ba misak hattani lengsin biriba si yengbada pungning siba phawi thauramni program yamna maru oiba meni si ki matungda sereng changdamna ba masu leiri aduga quiz gi program ma masu leiri तानिंग बवारी मयाम मनी कबीर सिंह ने लेखिब सिमक्तबु तो ओ हाइबे याबना तेसी सिन लगा तो हल्ली बनी कबीर सिंह सिदी तुम ngange हाइबनेबा अदुना कबी यामना लई अखोगी सिदा अदु मरुइना खंगनिंग बसे आई वफम अनि खक आई की वफम सिदै दा वफम अनि खकता बेस तौगे छात्र छात्री सिंह मुन्ना तासिन बियु तो सेंगो थेली फोटो से सिथेली फोटो से मुन्ना उनिंग नुंसिगनी असिदा लेरिबा फोटो मैम सेंगो ममिंग खंगजलो वारी कोन खंगासु मिंगदु खंगहौरदी वारी चेक्सिन बेहेनगनी मिनाई नाई थांग ओइना लेरंबा लेपाक अमनेबा मणिपुर से अखोय ओलमा सिंगना फ्रीडम गी वारी लिरकपा इंडिया स्वराज फंगबगी वारी लिरकपदा अखोय ओलमाना मरुबी सिंगना यामना लाइना लीगनी नुंगाइना लीगनी तब तक कोई मरुबी सिंह मणिपुर की कंटेक्स्ट खंगदेबा तीनरू खरना खंगबनेबा इंडिया स्वराज फंगखिबदो कनाना हौदोकपनो हायरगदी सोक 1950 दिल्ली दा पोखिबा हजरत मौलाना अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवीना फतवा अमा पी इंडिया दा अंग्रेज थंबा याररोय मुसलमान पुनम खुत्ता खुनाई पाइरो थेंगदनरो जिहाद ने हायना लाउथोकबदे हौरेबा मिनाय ओइदा थमेबा
angang kangjalo kanai makha no minai ora midoi bai puduna British an dum chatkine ba ai khoi gi achaw sang ching chi khoi masena khanga ba dona dum tawa angang du sandok piramo ba Britain hai ri do England hai ri do London hai ri do adui lebak tu yamna chawkhal lamme makhoi na pirthi gi lebak sing sida colonial government se makhoi na chatlaga mafam dudana Queen Victoria gumba kari gumna pairaga lebak sing se kabja tawraga makhoi gi makha da minai oil lambane ba adugi part amoina Manipur du India da leiramde kingdom state amane Manipur di sahi lising ahum mari gi puari leiba before Christ tagi history horak pa leiba amane Manipur sisu British na khudum chalaga minai oila thamame ba hai ri ba minai nai thang minai gi yolhing dagi nanthok na ba hot na ba matam da to sida theli ba mioi sing se atang ba mani sing se Ipu Thangal General Gumba, Bir Tikendrajit Gumba, Lairiba Asida do, Niranjan Subedar Gumba, Sher Saha Gumba, Dasu Sardar Gumba, Makhoi Duna, Mangak Yolaga E Taraga Ikona Koinga Sumana Lepaga, Ning Tambai Pusium, Hingi Baneba. Go, see Kangadamne. History Lana Kambayade, Budu Nihaini, Budu. India ki Chawkar Minister Ramana, and the Basan Pima Matamda. 1960 da Prime Minister do kano mabu ehalang kari Gujarati kano do mabu ehan gedab duno ehan ge namjin nan thama mena lire eba hairi ba mana Prime Minister ehan gari ni pa 1950 da sikre ba man khang dri bai chang dengo 1950 da sikre ni pa du ko mana 1960 da mabu mana Prime Minister oi gedab kalam du do ehan da nam silen heli thore ido si khang dra di upai le benati aduna ngasigi thauram masi sinna na bohon na pamatamda embrace ko ba body ama khak lai jay ko gi tang khaba body ama tang khaba academician sing oi ba mi su yam jada ba an ngak ta makoi da Allah na feeling ama phahol la pajani da ai koi Manipur pangan gi history se mayek seng na thamam da ba taraga di lakadori ba angang sing nei bai pu si kam haina khang da ge hai ba gi makoi gi feeling da embrace ko ba body ama ling khalaga Manipur bum Ningkha tam hanna bo hot na ba matam da pangan iba ibu singduna kari thodang lauram mi haibse ma koina thigai rak pudagi ni ngasi leiri ba mayam uri ba thole ba mayam se seng nai ge ai seng nai ga liko ai seng nai gan ba mini kan ta ki da mini ai se Manipur gi maitai sing se ai ko da adok yam na nuksina na leira ba simat da mathamo yam pi eba ma koi se ai koi gi ni Maitai gini ta tawdan lay ba sine ba ikoi na sak pase ikoi gi bu share sa di manga kat khida baraba se palen gi lai manai gi chingda lay ba kabrstan da ikoi ngarang na halwai nong mar ta chalaga ikoi jara taw jaruri ne ikoi president mang tharga athopam gi lan khom sida di Manipur gi pangang singdu ngat kat khida baraba Manipur kan na bahona bada ngasi ma koi na su tha ba na ti ikoi se su tha da ba Kangsu kangaroi, ibe mai bungo, poni nyam nung sibo ani kangaroi, maram di nakoi gi lari tu da happy dreba, makoi ta gi hap tu lay dreba. Ining tau lay siya masana daw puna di function kara da hai ba di tay. Manipur pangan gi history, angang singi textbook ta hap ka daw ni hai ba si hai, yam harawe, icha isung singi kanga ni kono madena, hap ka daw suman de, aduk ki mabuk pati mo ise. Asidai da sayin inare na sari sida mi mangane phasi an do sarai rung ban naga du ki ningam tek logi te makoi na tiken darjit ai khoi gi mani mukta ne khoi na ya ye ma ga loi na phasi tau gi ba sing du samuk ta di hayu na ke du ga kari ga dab no social media gi matam ni recording ta ro Facebook ta thaduk piro ai su kita rau jage masih makoi suta sono puna magna yo khalak pa Manipur sibu maitai gini enta lai radi kamai tau doi ga binda tau gono nuksina se tau gono ai koi bai bu yam war khibne nupi landa ngasi Manipur gi nupi pangan nupi yauram dena ama phori ko nai to ya dadana thengna ri tu ta dro na khoi nupi landa Manipur ki pangan ni mai don mayam ma yaw khiba bunga si moina yaw de ne ko nai to ya da lei mine si phausi
तौगनु यामना फजबा अदुगुंबा कनो अमने अदुना ngasi gi koi ge thoram se busin lang na pohon na tam tam da embrace na naropada sangai mungi United Development Committee UDC amadi mahangmanda constituent body one leiba MSDO ISDO SIDO and others maya mamana ahin mongthin khotna raga sigi stai sida pukhalapani ahal magan makai sin lakpade hen na thona leikhidana aduna embrace bu akhoi ni hinghansi akhoi gi masigumba tang aba mani mukta singji history thamamsi akhoi gi ngasi kabi singsi nanganga mi bowa se history ni sidi nong mabahta na numit chupam ka loraga nei naraga na khoi da khanga lakon mi lakani sima swai dai tension ge point ko taira maga koge ngasi arang se Facebook ta wafam yam kana lakpani angang sing main tawruno kari kari na yam thina ko manipur gi pangan na taba khunsi dai da mapanda gi lakpa musalman makhai sina masingsi aroi bidai hengatna awabi mo oi ne mo nai babo hai mai ma koi noi sibo mi lising kun ga manga tari ba sangai bamsi da manga talo tholo nari le hage mi lising kendra mo ri lom da gi mayang mapan da gi lakpa kun kun ta pharo lo na koi na hype to ri blame di ko yage leite manipur gi panganda percentage si natti da ani mari manga IFP par ga leram babu di aya ba adu lon da do jar percentage si hengalak le ye adu na manipur gi demography akai boy re population akai boy le ne ngarang nan Facebook ke upam na di babo sugum base tawganu si nusi na si manipur da leiri pangan namadi mai tai tat ba thana ba yara roi da ba inuing thauduna yumnak sagai piram ma bane na koi ni koi butan to pan never oi roi da bani ngasai mamang dai kare manipur ki integrity thugai na ba hona ba ngasi phawbada manipur da pangan na tarak padagi ngasi phawbada manipur ki integrity thugai ba pa pangan na never taudri matung su tauroi manipur ngak pa dekut pumo yamin nagani atu ga ngasi thauram masi pangtu pibagi damak embrace bo hai ngai litana thagat chari sangai phomna to biman khangbu chari wa akhir dawana alhamdulillah bilal asigumba wari history mamangai gi hauki bagi wari tawa pangise yamna harau jabni akhoi gi damakta khangdaba kaya su yakoni sida khangba ngamle sida hena harau nangai sida hena thamoi peningai kasu leitre kari mongda yakoi si lakhi kari de haurakki siloina khangba ngamle sina yamna harau jar tar salam